Mwaramutse neza nanone kuba bakomeje kudukurikirana kuri Bijou TV, twizere ko buri umwe wese yaramutse neza ndetse akomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa gatanu, turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Twizere ko mwaramutse neza, twizere ko mutangiye weekend mumeze neza cyane. Turazindutse kugira ngo turebere hamwe amakuru azindutse avugwa muri kino gitondo. Munyemerere mbabwire yuko rwose muri aya makuru ubu tuvugana hano muri Kivu y'Amajyepfo ubwo bari bwinshi, ariko kandi ingabo z'u Burundi zikazongeye gushimangira yuko zikomeje kuba maso ndetse no kugerageza guhangana n'icyo cyo cyose gishobora kuba cyahungabanya umutekano waba wo mu bice bakomeje kugenzura ndetse no mu bice byo mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ku mipaka ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye. Nyuma y'iko rero uwitwa Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 yose, amaze imisi akorera urugendo cyangwa se ari mu ruzinduko hano muri za Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigenzurwa cyane cyane nabo ku ruhande rwa AFC nk'uko bigaragara, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari ubwoba bwinshi bw'uko intambara ishobora kuba yakongera kuzamuka. Icyakora uyu mugabo bishimangirwa ko yabakomeje kugirana ibiganiro bikomeye cyane na bamwe mu banyamadini ndetse n'abandi bayoboye abandi mu matorero ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye n'abanyepolitike muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kugira ngo bashakire hamwe icyazana amahoro n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho rero muri kano kanya, cyangwa se amakuru atugeraho nuko akomeje ibiganiro, ariko kandi ku rundi ruhande abo bahanganye bo ngo ntabwo ari uko babibona, kuko babona yuko yaba afite imigambi itari myiza ibikomeje gutuma rero bo bashaka kugerageza kureba uburyo bakwigwanaho nk'uko bigaragara. Mu makuru yacu ndaza kubabwira yuko rero uyu Joseph Kabila Kabange yaba yagiranye ibiganiro cyane cyane n'intumwa ziturutse mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza muri Sud Kivu, ariko kandi ndakubwira ko UPDF ku munsi w'ejo yaba yarakozanyijeho na bamwe mu bazarendo hano muri Kongo. Byaba bihagaze bite? Byaba biteye biti? Ariko kandi ibangwi ni muri Repubulika ya Centrafrica abanyeshuri bagera kuri 29 bapiriye mu mubyigano nyuma yo kwikanga aho bari mu bizamini bya leta bakikanga ibitero by'umwanzi. Hanyuma reka mbaramutse mwese rwose, twizere ko mwaramutse neza, twizere ko mumeze neza aho muherereye, ko bariko baradukurikira canke bariko baratwumviriza nga mu Burundi, mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese ndabifuriza agatondo keza, ndabifuriza kugira ibihe byiza, ndabifuriza kumererwa neza, kuba bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Niba ari ubwambere ushitse ngaha rero nyine kuri Bijou TV, reka ngusabe cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda ku yagezweho ari kuvugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma reka by'umwariko mbabwire abari bwota amasimbi namwe mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma reka nkubwire yuko hano muri Kivu y'Amajyepfo ibintu bikomeje gukomera. Hari amakuru yaje kugenda atugera rero dukesha imboni zacu zi hano muri Kivu y'Amajyepfo, yemeza neza yuko umubare munini w'abasirikare be hagati ya 500 ndetse na 700 mu ngabo z'u Burundi FDNB bongeye kwambuka ku butaka bwa Kongo. Aba bongeye kwambuka ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo kugira ngo nyene baze kugerageza gucungera amahoro n'umutekano. Bibutse ko ingabo z'u Burundi zimaze igihe rwose guhera muri za 2022 ziri ku butaka bwa Kongo mu bikorwa bigendanye no kubungabunga ndetse no kugarukana amahoro n'ituze ku butaka bwa Kongo. Amakuru atugeraho rero ashimangira ndetse kanavuga yuko gahunda ari uburyo bwo kurabira hamwe rero ndetse no kugerageza uburyo ibintu bishobora kuba byaza mu buryo, cyangwa se uburyo ibintu bishobora kuba byagaruka mu buryo mu rwego rwo kucubya ndetse no kwigizayo umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Abakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Kongo rero nyene bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ihabera, bavuga ko Burundi bukomeje kugira uruhare rero mu kugerageza mu gushakisha amahoro n'ituze. Izi ngabo ngo zaba zateye ubwoba rero abo bahanganye, bavuga yuko babaje kubagaba ibitero nk'uko bigaragara, ibyatumye abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo bongera kwikanga mu buryo bukomeye cyane. Hagati ariko sinabura kubabwira yuko nanone uruzinduko rwa Kabila muri Kivu y'Amajyepfo muri za Bukavu narwo rwakomeje guteza intugunda ku buryo ashobora kuba hakikanga iyindi mirwano. Icyakora
Bivuga ko mu gihe cy'iminsi 2 amaze muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange akomeje ibikorwa rero by'ibiganiro ajyana n'inzego zitandukanye mu rwego rwo gushakira amahoro arambye igihugu cye. Nk'uko bigaragara ku munsi wa kabiri rero w'uruzinduko rwe, Kabila yakiriye intumwa by'umwihariko z'abarimu baturuka muri za kaminuza ndetse n'amashuri makuru yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bahagarariye abandi mu ihuriro ry'abayobozi b'ibigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza nk'uko bigaragara muri iyo ntara nyina Kivu y'Amajyepfo. Mu kiganiro nyunguranabitekerezo cyabereye mu mujyi wa Bukavu, aba barimu by'umwihariko bagaragaje ko bishimiye cyane iyi gahunda ya Kabila yatangije by'umwihariko yo gushakira amahoro igihugu cye. Bavuga ko kandi ari inzira nziza mu kunga abanyekongo ndetse no gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara ndetse no kugariza iki gihugu. Profeseri Fatuma Ngogo wari uyoboye kandi iryo tsinda yagize ati, twaje twitabiriye ubutumwire bwahawe ihuriro ryacu kugira ngo dutange umusanzu muri ibi biganiro. Twishimiye ko rero nyakubahwa wahoze ari perezida wacu by'umwihariko yafunguye urubuga rwo kuganiriramo ndetse biranarushaho rero nyine gutanga icyizere ko amahoro ashobora kugaruka muri iki gihugu cyacu cya Kongo. Yongeye uko kandi ko ibiganiro byabo ndetse na Kabila byibanze ku ngingo zigera kuri 12 yagaragaje nk'ishingiro ry'umushinga we by'umwihariko wo kugarura amahoro mu gihugu, harimo rero by'umwihariko ibigendanye no kunga ubumwe bw'abanyekongo, by'umwihariko gusubizaho ubuyobozi muri teritwari zimwe na zimwe, guharanira by'umwihariko ko ubutabera bukora neza ndetse no gukemura ibibazo by'imibanire hagati y'abanyagihugu. Uyu mugabo kandi wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya 2001 ndetse na 2019 yatangiye by'umwihariko iyi gahunda i Bukavu nyuma y'uko rero nanone avuye i Goma, aho rero by'umwihariko ku munsi wa mbere yakiriye inzego zitandukanye zirimo rero abayobozi bagiye batandukanye, abayobozi b'amadini ndetse n'abayobozi gakondo nk'uko bigaragara, urubyiruko, abakuru b'imiryango ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko bigaragara n'abanyepolitike. Aba bose kimwe n'abarimu rero nyine bamugaragarije impungenge bafite ku kuntu umutekano wifashe nabi mu burasirazuba bwa RDC, ndetse banagaragaza ibyo rero bifuza ko byakwitabwaho mu rugendo rw'amahoro kugira ngo rero nyine yongere kuba Kongo yongere kuba igihugu gitekanye kandi gifite ituze nk'uko bigaragara. Kugeza ubu ariko kandi igihugu cya Kongo cyakomeje kugenda kigaragaramo ibibazo bigendanye n'umutekano muke, nyuma yo gukomeza kugenda hagaragaramo rero bamwe mu bakomeje kugenda baragaragara nk'abafite ibyo bashaka, abandi bakaba bakomeje kugaragaza impamvu zabo zikomeje gutuma barwana, bikomeje gutuma intambara ikomeza kugenda ifata indi ntera. Byemezwa ko kandi ingabo za Uganda ku wa 4 by'umwihariko tariki 26 Kamena zaramutse zitana mu mitwe n'inyeshyamba z'umumihari nka Mai Mai, by'umwihariko yitwaje ibirwanisho ya leta ya Repubulika ya Kongo nyene yahurije hamwe rero ikayita abazarendo. Iyi mirwano kandi impande zombi yaramukiye mu bice bya Vuyinga, ahitwa Mabambi ndetse no mu duce dutandukanye twa sheferi ya Baswaga iherereye muri teritwari ya Lubero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bo muri turiya duce ndetse n'abayobozi baho bemeza ko iriya mirwano yatumye ubuzima busa n'ubuhagaze mu buryo bukomeye cyane. Umuturage wavuganye n'ibitangazamakuru nka Media Congo Kadomonete yagize ati, mu masaa 11 rero z'igitondo twumvise amasasu menshi cyane hano ahegereye Karondo ndetse ku mugezi wa Mususa, aho niho rero kurasana byatangiriye bikomereza mu misozi ya Muhora. Ubu turi rero muri Muyinga, abanyeshuri bamaze gutaha ndetse amaduka menshi cyane ntiyigeze afungura. Uyu muturage yunzemo ko kandi iriya mirwano yanumvikaniyemo urusaku rw'imbunda ziremereye cyane, ibyatumye igikuba gicika mu baturage. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri wa 4 imirwano y'impande zombi yari gikomeje by'umwihariko mu duce nyuma y'uko Mai Mai zifashe icyemezo cyo kwihagararaho nk'uko bigaragara. UPDF n'igisirikare cya Uganda cyaramutse gitana muri iriya mitwe rero by'umwihariko mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za Jenerali Kainerugaba yerukaga guteguza ko rero aba bazarendo bagomba rero kugabwaho ibitero mu buryo bwihuse.
yanditse kuri Twitter ye ati waza rwose ni umutwe ugambiriye ikibi, ingabo zihuriyeho rero n'ubundi na UPDF na FARDC zizabagabaho ibitero by'umwariko aho tuzababona hose. General Muhoozi kandi uheruka Kinshasa aho rero yabuhuriye n'abarimo Perezida Tshisekedi yashinjeje abaza rero nyine kuba basanzwe bafatanya na leta ya Kongo mu ntambara yo guhangana n'umuhari M23 nk'uko bigaragara, kuba rero nyine byica abaturage begereye umupaka wa Uganda ndetse na Kongo nk'uko bigaragara. Yavuze yuko aba bose bakwiriye kwamaganwa ndetse by'umwariko bagasabwa kumanika amaboko bagashyira ibirwanisho hasi mu gihe ibintu bikomeje gufata indi ntera, mu gihe umutekano w'abaturage ukomeje kugenda uzamba ndetse unafata indi ntera. Hanyuma reka mbabwire yuko rwose hano muri Repubulika ya Centrafrica Ibangwe ibintu ntabwo byifashe neza kuko abanyeshuri bagera kuri 29 bapfiriye muri uyu mujyi. Kuwa kane ayoze muri Repubulika ya Centrafrica bavuze ko byibuze abanyeshuri bagera kuri 29 biciwe mu muvundo wavutse ubwo rero bakoraga ibizamini, abandi barakomereka. Ibi byabaye mu gihe abanyeshuri barenga 5300 bari batangiye ibizamini nk'uko bigaragara ku ishuri ryisumbuye rya Bertalami Boganda mu murwa mukuru rero Bangui kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Kamena 2025. Bivuga ko rero transformateri y'amashanyarazi yaturitse bitera ubwoba abiganisha by'umwariko ku muvundo ukomeye cyane. Bamwe mu banyeshuri by'umwariko bagaragaye basimbuka bava rero mu igorofa rya mbere ry'ishuri nk'uko rero iyi nkuru tuyikesha Adustecha Awel ikomeza kugenda ibivuga. Minisiteri y'ubuzima ivuga yuko benshi mu bahohotewe by'umwariko barimo abakobwa 16 bapfiriye aho ngaho, nibura abandi banyeshuri bagera kuri 160 bavuwe ibikomere. Perezida Faustin Archange Touadera wari witabiriye inama by'umwariko ku nkingo i Bruxelles mu Bubiligi yihanganishije imiryango yabuze ababo rero ahita atangaza icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu hose nk'uko bigaramba. Shimire tugaruke mu kanya.